tupatiane nafasi kwa watu wengine. Kanisa walikuwa waimbe, watu hapa Abundant Grace, simameni mahali mlipo. How do kanisa ya Abundant Grace to appreciate na makofi mazuri. To appreciate makofi mazuri. Thank you so much. Thank you so much. Tulikuwa na ndugu yetu watarubeta. Tukataka kuimba Amazing Grace, lakini bado nimesikia kimbia hapo. Lugama limboga umeuhele mwe. Uge. Lugama. Simama tu kwa heshima. Huwa limboka uge. Just here, very fast. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hiyo ni kweli, sio? Hiyo ni kweli ya kwamba tuliokolewa kwa amazing grace, huh? Yeah, amazing grace that saved a wretch like me. We appreciate the Lord because ya hiyo, na Mungu atubariki sana. Kuna ibaji wengi. Mtoni na shida sasa nifanye nini? Kuna evangelist Karanja, tupatie huyu tu. Tupatie huyu peke yake na Mungu atubariki sana. Let's appreciate evangelist Sylvester Karanja. Hallelujah. Anapokuja kuimba na tutabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa evangelist Sylvester Karanja. Nimetoka Nyeri. Yeye aliyepumzika alikuwa rafiki wangu wa karibu, tukiwa na mchungaji mwingine pale anaitwa Blessings. Na kitu cha kuchangaza, alikuwa akitoka hapa Kiganjo ama hapa Shaka kuja kuonana nasi Nyeri purposely. Praise the Lord. Amen. And I remember the very last day we met, it was on Monday, na akatunulia shai na tukaashana. Tuesday akanipigia, akaniuliza mchungaji uko aje? Nikamwambia niko salama, nilikuwa na homa. Nikamwambia sasa niko salama, lakini naendelea kupata nafuu na Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Mimi ni mchungaji na pia mimi ni muibaji. Niende wa dhobe nyige. Praise the Lord. Na Yesu ni Mwathani. Nilikwenda kwa maundu maingi, gwenda kuina rwimbo rumwe na ndikuhuthira cassette tondu ndio muini, no guina uguo guhoya mundu wa keyboard adeithie. He murata wajoririe ona ihenya getekera ajerire de harerie nyekojie rato inoke he murata wajorie ona ihenya getekera aterire deharerie ne die rato inuke nyadigeire
sababu ya masaa, lakini Mungu ambariki. Bwana asifiwe. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Kanitha nitugakena, haleluya. Kanitha nitugake, haleluya. Tutoria mothe mathino, haleluya. Tutoria mothe mathino, haleluya. Gorono keno igorono gike gorono. Haleluya. Asante sana. Haleluya. Tumeendelea vizuri. We are trying to kukimbia kidogo. So kwa wakati huu, maybe somebody is wondering, kwani hatutasomea eulogy? There is a time now. Investor Wagoko MCS Yaramai Woko or protocols observed when our politics, bishops Arame Woko, pastors or protocols observed. Na ithuothe tukire kunyitanira igoko na riri. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Return my great Muthoni wa kuruga ni honokete Kristo mwana wa Ngai ni murata wako wakwe no ni muni kwaria maundu maingi muno no uyu kometa no ndimwite dati itondo niwe underete kiroho kakinya kinyete kichwini kometa ndiyo ikana nikasimania na moto kitaki hudhu tumahule rohe tuna MCO gemunata wako kuma kule wa magana itako Honorable Sylvester kwa geria ndwe mwene wa kigongona tutongoretio ni President Bishops, Governor witu Mwalimu Mutahi wa Kahiga, our Super Senator wa Matiga, MC eretwe nao area MCA Kanyi na Honorable Muthoni Kuruga na murata witu wa Goko na ithuothe tukire kumagaria Moses, Pastor witu Moses murega mwathani agocwo ukijoere guoko uguo iguru akwa wina kuo Ngai ni mwega na hindi ciothe juge hamaritwo jetagwo Sebastian Mugo wa Theuri MCA kuma itura ritagwo wa magana ikoragwo kuria Tetu no ngithie kuria wa magana mananagia makajeta Saba juge ona nie njukire kurehe pole ciakwa kuri family ihinda riri family mefuteirwo ni ithe wao ndauga njuke tondu mundu tukigutho ni ndimui ni mundu ndanacera kinya kanitha wake na ni mundu anatutongoria maundu maingi na pastor kigutho kundu arangenagia naguo tondu ndamumenyire tukuhiririe ithurano aratuheaga mwihoko na agatwira tuige maundu maitu mothe hari Ngai tutari na nganja koguo riria agithiete onako ngiumite kukura ndauga ni nguka ningi onako ndi kuria wa magana mutumia wa kigutho aumite kuria Mahiga na ndiramenya andu a Mahiga guku ni aingi kuria Ndunyu na ni aratakwa tondu itanaheo wira wa magana twaturaga nao koguo ngiri guku ndikiri mugeni koguo njuge family mwitikire guthie gwa kigutho na mugwitikire muri thiine wa Mwathani ithenya riu Ngai ni akurihuria tondu gutiri undu umaga Ngai na thutha naguo kanitha wa Abundance mwihe hinya Ngai ni akumurithia tondu maundu mothe mahanikaga kuringana mibango yake mureke nginyie miari yakwa hau na Ngai wa murathime muhurire karohe thank you muno ona ni gukorwo mundu ira mundu ucio ngi akiyega na arata mari handu mundu akiyega na arata mari ki ithitiguo ithirona ithuothe tukire o mundu kuma kuria kungiaumire ndirona arata kwa muno akakurate Your Excellency, I came to learn ati mundu murata witu gwitwo Kigotho aciarirwo itura rire rigwitwo ria Kakurate ni kwa ndo maikaraga njuge poreni sana na Ngai arotwika wa kumumiriria o kuria nyuothe family mumite andu a Mahiga andu a kuria kungi guothe Ngai arotwika wa kumugwata mbere na nigetha hindi yothe mugukorwo mukiona ta murirwo Ngai hindi eninagira kweri
Githiro ithuĩ Akristiano tuinaga atĩ wĩ Ngai mahinda mothe. Eitho wakwa mũnene nowe niĩ njũthĩrĩirie, ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru, nawe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai. Atĩ ithuĩ twĩhire harĩ Ngai na agũtũũra arĩ o Ngai mahinda kĩ? Ona hĩndĩ no rĩkĩtie kuoya baba witũ akoya famĩlĩ itũ no Ngai githĩ ti gwa Kristiano. Koguo nĩ njũĩ Ngai nĩ akũmũtwarithia na Ngai tondũ nĩ njũĩ